To nanu de sogo mabjirgo enta hanako lehra building shalongo daler talakan ka ta zan fon won ka tilgal video mo record ne kena yan watan barwane anta ko rent du la ne ku kwer shalwan ni man kan kena face kan yen yele yet fa shale zan ta mabjirgo tramala dundul shale ta bangir ta na ta dola no zaha kan wa katra yi herla ni mane to na ku kana nti bela yilma fune ye to ashe ne yilma an bonna she la video ma kar paga amabi kan mun be silmen tanga ni nyun je yanga kaller so mun be silmen tanga nin fo so mun be yanga na nin fo so mun be goran yawo azonda nyu da paddam la amro sun sune awai nyala ayi kyallana ka bor ban shawo san ka banya nyamir ka leher la karanye damle zancan amro sun sune zungoma wonto monga abala suna piao be suna bene be tu siriska abwara ko monga le zungongo biane nani saki zamel nyevle wansan to ta dangar lala biyo gba bomma tan tsabja sane ka gba to dangar lala da zo na ku tu kana yawo ni mane kan da rent du am jane ka kotokole gaiso to go ner nyo ka bele ko jana gara ko nyala kotokole nira ko to kana no ko do social ngoma la kan da do kala social ne yela wa ka da happy katikena wancan gana ante labrana o kallo sharpla wonyen shege ndumane nkon da jara ama biago pune te ban sabla to sonda la taba so ka nduma puna kan ko da shakur be ko usmana gart marshal na te zanzan sale nda yarla 100,000 aslande krona ka mono ka ta pragale 50-50 an yarle to inyan defila kama na ko nan video na mo inya call da ban la kan yan defila die kana kan mon sere kan yele manam pa bem zat samnama be whatsapp platform inya record yan yele da ban le to kar zero no wula kan yan defila kaba yare hausa be kan mon sere mayano ka hausa ne rinyama azo mana ni yan defila kan hausa ma anyama hausa ne rinyama no dan nan kama wumna hausa ma yan defila man defila ma ya ayi on ko nan lozo on ko no da zabre ne ko en pilshama me du na ko ngale kan ta sole lakle a kana sermen tanga o gobla European passport pour toi na zamba ko ti yisin kanti yel yilma lara ne taban za be yilma la yi shelo ko garka yama de ban sabla for na kamdra kana ni ma ka tra diro ko ti kanti yel yilma lara ne taban za be yilma punma na ta shaw yila italena ta bubla 5 years kap go 2 years no so ka passport o konko mal passport yilma la me panda nyu nin kurwo ko nyo lawyer ko to bolma nti yelma nende zanso ko pa han zoka te be duma nan ma hankal be te nan ma hankale no yelo ne kadama ne tiban za be yilma purma so kam tum de gban sabla tuma de za hazang la shab gbana antum no tuma o konko mel gbana so nirbo yelo shele selmen tan nirbo ne ko bian kar knya mel mambe ben shaw bia paaki ko la ta video no mo boy ko en difila kam be woy ko fugi o kinkem ploma ko mon so en difila be mum de me hausa ka be yara di pa hausa ka mon sele nyan wom de ma me yel dagbanle o be en wom kar zunyong ma kya kam no so so kar be nyasa me tu
petrol association on ku yisra asbashi maana shiri chanda san shal tu'i ko mun oy kallan so biane la oy kallan ma kama anda twasa ya kadama nirna zande kama sogbang tumna tuma anto yisi tenshele ay be gbobe European passport akuto rizan sogbang di tumna tuma lala de zahma to bol na gban salwa to sogbang ka tum to de pa crime kan nyetu shere de ba ko mata na part kan lo share pro ntumda covid no ko kana ko mro yi chalan ma ko chang ba chang ta block ngbang mani mani ne yar ya kadama dadama ma so kam pama man ka bontuma ka zango covid no ko kana ka so kam jini ya ka male nuna bansam na to non painting and you are still bene kan mi carpenter tuma da sahanya kan yi construction because covid mandara kan ma drajim na karma gada too much yeko to gade da hotel na ma na rosa da zara parme da sahanya ko yira sambane company shall ban nangla na pompon Parliament Hotel kapta tum da tumara pune da sahanya ngata kapuba kakamagia kanyaba nangla still bene shama kamyele da sahanya kanyo yana totum na nguyana totum yana kan tele mbene kan namba shaka kan machine ma ko ne cham tza machine go gbene kan cha tza machine ma gbene seulement moi mele be system yon pour te mele iron ros bene zan be yara be mele machine sha anto ko tam machine ma zo kan machine ma nan be shaka kan ba bene bene nguyana ma nan tilme to nan ko tile sa shelma we ma ka mami pompon l'arma we ngel ma zan nan nune en zoma manwam je dula wo ke ka ba fak ban shel na maltum na tuma la ka saman tuma da dabayi ma pompo wolle resel mi ngoli ki wula kan yan na yo du yare de fesi o so na oni no so de empire da sanya ai bya ne me ba sha din de ko nya nirba na ko ta man zango be ma ka na ko ba o en de garana o nin ya ba sha kam ka ko shin ne bya kaba melishre nkian tumane yone ko zabe banyama me kankian tuma zawa dai ku ne yan yismin kan tuma ka kuna da sanya anta ku yisa asba shi ni yan yise kurga tanan melishre kurga anu tam nan melishre asa fulazim because c'est plus que la 6 ça sera 11 heures tu na bien ni mane da sanya ka yi ku melishre ashe nungun san ne yisar mane shi kyarma nan wanar mosro ko bihira ntum la tuma ma gwale nken kira yine ntu ku yisa haspa shi na hashal mane shi ko gwa mane shi ka sa'ad ba ma kan kan tishirin yuti ma mila ko nan lotu dundola ka kan tu dwane da sa hanya kan pran namda kan ya ko gwa pro nam nan jidu ka sa'ad duma nar yirna lo shal puluma mi git ma ambina rapune kan tamtan banen kan ti yi dan barata sa'ar lo shal pulo ko gwa dwel mana ni mane kam muno kende tuma ma she ma yan kan tang bana kan da sa hanya nar tunan dolo she pon blan dwel ni mana kan luara ko dwel ma kan chaka sa samlan nan muno sun sune kan pansin kende ba itu ngo ko na wa ko gwa dwel man polo ne kana ti she lo shel polo on to dwel la on polo kana lo shel polo ka piena nar ko piana lo shel polo ma va guge nkana te gar solongone munno ko ji lo chef na ko tato wrango wo karante zane le la hale wo binya nak pal lo chef because pion ma anda don la garbana nguna wote en tamna ni mana kan karante don pion wo kana wo binya ne bi lo chef polo no ko je ko chef zongo kan kolete yang mana ngere bam jerma ayen kana tuma kaza aya kaza professeur asbashi kurga nu ne bizan chama kap chantu yogo to duma ko shirkare ka bana ya shama yalman lan yare kap ni ne taba kama house akare yan kanada la ba ko shim to tobiya la ko chara kaso abu pompo be spin ko chantu yo sa ya kaza
mo no chen maka posro bo nan ko ku yago nyira peten yelba no ro borro no chanta ban ne bielo shel pro na ka ko police yelba on bo ka da pa habo ne ka shel ne yisir ken tuma ma sa shel ne yisir ma ne ku yise no on kulanto ogihe da sa hanya ka yilma nan ban zo do ma ta biyar kiwo zo ne da sa hanya na kuna mbiane da yon da washam kan ya ko nan fom ko man la ndir ma dir fila kama wonyen ne kurgo ka ta tro kilma ka ta respect ro sham ngunu to ku dadam me muno fregi da ko bire du ngunu yan ku dadam da kunyala tom won to ku nun kan won zan no bandiron ko ki na ku wum dan dalma mamlan zan bandira zan na fregi fune kan yala zan ma an zama an wa kan gom ko yel na karano to ku dira dan dalma nauni ji anyanga sa shal kama ko devi kamal shire yina mborla du zan kan zawo na kan yedu golma kire bila no ki ka to move out yin yilma pune to ban zara bien ma ka yilma in yibni yilma pune yilma da salla du dogo dura tanda be yilma pune ka ta za habiane du telma pune ban sabla zangona ma bra pa banir ba nahi banir ba nun da ba ko dan da ya hol na yel ka ba tena zan nan du ba zara yilma pune ka shabne yel ka bo yo ban ta ma ka o ban kulan be yan ka zo lan zoma o sheto an bi o halpune ka so kam da zo ngoro yilma pune zom da damo especially bi gwaram pune so kam no zon nage yilma pune karpalna pama unzoma konko yilma landa to la notif na end of the month o yima because drano le la shibo wula so kam ko zan within 1 month ka so kam yilma pune with that notice da sahnya dan nan lala ko konko yilta telma pune konko kwal bi yilma pune ka yilma lanta tiolo golipchi ko konko yenyo mron do land yor duma kompo ka yilma la ai full house ma ka ai yola full month ma duma yore den la hale obo mi won nan sham ka yilma la ko to your next month o yimi yilma pure next month ma pam ko kon yibo ka yilma la na ko yil no bu yi wan san ka police ra capital bago ko bosore nzon kan UK because of the European passport wan kan ni mane o hal zo ko man yilma lana won je lo shel pa kartin yongo ko lambor no labna yongo mana ne defi wala labna Iceland wala labna obumi wanyan nan sham so kan non de yantigo de ban sabla to mun wanda mel so kan fu namba na ma so kam nyela lo shel problem jane obumi wanyan nan sham o ko biela halente kanti garjan shel na nara yel na karwa dan kunya dan ko kanti jara o jalla jama pune la hale kanir na yuro ka gula ka ko nya gana nira kanya musulme ka sokul bi diga ka kul ka yen kanti shi so sane ngolon ranye dan mo so pamla haka din na yende kamara na Gambia ga sha bagbara jara ni ma ka ta miti ka be na nyin kurso na ka sai no ko jar na ka gana nan ku je yo ka man yalba he ai tinyen nin voso ko bi hal she puno ku kilo ko bi la hal ma fure o halen zero mabjirgo do ngo ko bi la hal mane yen za ha so kam da mi mame ne bi ti yel na kadama ngun lenye shi twane yela da do ma be kan president ntinya kablo shi twane nin va shabun tu katuma tumbu ka zelgo ba bana tannan president ka do ma baranye shi twane do zo mani ni da ka wenyen na wa shaya ni yepula ka shi twane bi ka no shi shi twane da dam ya shi twane da dam kura da dam trayalle shi twane ko bilo ojishi wa bila yon la hal ka duro te bago ka duro ma ko mi wala hal ka yon gban sabla ka so kam kin wasanta poro meno sunsune meno ni rayin yoko kanna kam banyu don yan do ami da mai ta pare yuri na ban sha kama meno ka po kam meno sunsune wanda biyar ka gana namngo na musulmi ma ka chanta poro ko te yaga ban yelba nam je yongo da sa ya kabiyo na mun yelba no ro atu matale dem je pam da zo
non ba tsahin na kadama wondo ya shamgo wannan ya vile da sahanya ka bani yino ta ka a da midi babam mutube ko yelta na kadama ne amno sun suna ya to abe shel da biyan ta zahamiyar da zuwa kiyar zan fango man ya ayyaba yi man yala ne ka da ku biya ne da ma lo shel pro bus station ka ta bonele helmon wama da na yinan to ku jime mimi ko yam marla ni ma ton palim biya lo shel da marla ni ma ne mbamiyo o yala ko do shelen kenan ko karanta zanan yanga ka bolma kam ngala karan yala nguna ko yelma abba aku ce ka ta champan da aku kel pangma nda biara la ka ka lafi ka ta yankarba zo kel pangma dina nguna lalan yere da zo ntuma tale kel pangma man yiro o nyen nan nyen korgo ngarma man nye biya so ban sha kam dan da biyan zaha man kel zan zampanga da kamera sun sure ka ta bata ba in zan da la opportunity ma nin yala ai malzo amabiya ko biya gwaran yawo ka barban sha'o wasan ka banya merka je su dawo me sorry please da bana easy ai mal sister be atuzuru be atuzopa ko be Saudi Arabia Dubai Kuwait be azo merka ka kara warma amano biyago gwaran pune da kana biyar pune pam ai ti chela field ma pune I understand it. Amanda ba kero puruma abe understand it. So please, I am miso karanya kadama ayi kyarla nyo. Kala ni roma karanya kadama obiela gwaran yawo. Ka bor ban shawo sane. Ko binyanta. Merka ka kara warma amano bihago. Ai bor ban sha'atu zo paso sane. Ko na binyanta. Wallahi ba mama ka ka mun so so kana ko nyasa amemir ka samu yule daban nan easy dimi pala wo mwame sashal bierme daban bi gwaran yawo yanir ne borban shawo kanyen ni mala nyen na tote amma nyen ni dara aka wunyanta nyen ni ka lafi ba aka wunyan zan kin ashibte ashibte so kan wunyan do asare because la nirmani ka ta do ashibte ne dan nan ha dalba so yitira ki tuma ka kana ta po ashibte wallahi nyam pa ma abi gwaran yawo ayam biyar mu doya kan kam yan kan tuma ka bi su kan mutuma na muka cha domi dan ko yin zan survive wo pa no behe no be shakam dan ka be dependera en zana opportunity ma nan yere na kadama dan ma birgo tan da kina hanya na zuwa tabbatar da shawiyala mubarak obi hamburg mikena kata digan bana ka kanen kan lo shel polo baba niger tamuno nda bala libya an ka family an ka dan nda gala train station ka sa burma kan zana boss nama ne yere to ashirin wa malen fa shaban wum de la nyele boss nama cartoon wa kan da yarge bi labe material kan pana to son dor boye biar bon do biar bo ponan do na razo blanket kura mal pen manga train station ma kan da dor bandira ka bana 5 years ama ka jiso ka kan na sham baba niger kam mora dir fila o to zo bian ka bono mubarak ta mun da bala libya baba niger be gana pompom o brambo sele wen to zo bi jama na kimo sare ka zo wannan bazantama ko pala alkaule kan yi san kyan jamane ko san kan da shigi amma drano la nyasam na karata pana wara minister mi nganda biane kan anda sane selmen tan life ne be shama ka so kam kariyan ya sana ko diga da zo di ta paga la ka nyeso kala ndirma karanya woman selmen pa am biane selmen ma so nyemir ka ger sule dan da kana lala mubarak wo first time won ko nan pana hambo ko nye dabsele en yi won be area shere en karanta poma ka bolla royan mal ka diga chop money zan nan nune halna na zo I can never forget la nan ma zo motivated ka tan bangwata ka ti yere na ka never lose hope dan nane ka jankuno ko ngobsma ka go kwai yulum bone Mr. President on social media and sorry shere
ka share zan za ta zo ma mbwa na rakpan sa ka ba na kadama never lose hope bin shakam annan da nane